hai perlong te mentah kesngi ngedon bangan peni syapi ya kawai ketrik kata kalong bangan penja ya kahan kersyef te mentah pet ka jai rumal mah te mentah pet ngan penja ikan ka jai rumal tang hapo kini kisam priak kiti kijonga bat tepet baha mentah hakano kerkom ngan penja ya kene ka jai rumal tangin sedang no ban penja mah tepet aswa bangan nyau laisin han pen ibiang ya pisah sien pat bakarang don em kaneka jani rumah pet mentah ngan nyau laisin bat kaneka rumah kan sejak no na kakti kejonga 1 2 3 baik kani ke rumah kelejak no nah keti kejonga tem tang ngelek kini ka trik ka ba nak mentau ujeri tak tong bai mah te ne ujeri mdon iai ram don jengkut iai re u biang te mentah ni bau ne ujeri un sarung bat un sa bo ne te pek bah ya udah ceri mdon jengkut ya irang ne tang ba kadon ka trik bat bau ne uceri un sabo te penta ayi dengan lek bang sai sien tah tak tuai boleh sibuan te sai sien pat kakwa ban peni ya pi ya kawai ka trik kata kalong bangan peni ya kane kahan kersyef nadien jomani ke kelas tepet mentah kane ke kelas kam don jumpai ai ra tepet kapei ai ra nang ne kalong normal te mentah ngan tap ya kane kahan kersyef hapo jom kane ke kelas bat ngan selesai pat nadien jom kane ke kelas tepet mentah sedang bangan tap no ya kane kahan kersyef hapo jom kane ke kelas mah bet tepet mentah kane kahan kersyef kalau ada tablet apa kane ke gelas te mentah ngantap ya kane ka gelas siapa te ngan selesai pat nani nadin jom kane ke gelas ya kane kahan kersyef tepet mentah ngantap no ya kane ka gelas apa kane ka store te mentah sedang bantap no mah nggak tap dia mentah yang say ya kaneka handkerchief lapo jom kaneka gelas tepet mentah tepet mentah kan say kaneka handkerchief napo jo kaneka gelas mo bet mentah lala pan say ya kaneka handkerchief nadin jo kaneka gelas bet kampai ai ra bet ku boleh sibun ku boleh si hajarmu ya pi baro